It's free, and it's a universal language everyone understands. It is human nature that when we are happy, we smile. And when we smile, we spread positive vibes. We create a happy and a safe space. This is the simple message of the campaign, that in whatever service we are providing, we are happy to serve the public. We value our people and our communities we serve. This is at the core of the public service values, service and respect. It is often said that when you answer the phone with a smile, the caller can hear it. And that is power of a smile. It starts from you and from me as individuals. Together, we can transform the way we serve, the way we think, and the way we work. Make a difference. Serve always with a talofa and a smile. Be the change, talofa with a smile. E fia lava e tau whaafela, ma tau whaatalo whātu le nei vaenga o le tai au i le mai mua whaafonga le mamalu me pa ia le tātua tunu. Ia mai se vo i la tolo maua, ia a tātou whaasalaunga whaiwhai pia i lungo penga te whailangi whaamalo lava le soifo maruia. E il manatu, ia ua se eil tu atele le amatanga o ngā luenga matiu te whai o le nei fo i tai o le asof reile pen whailo le taimo sola, ia tātou polo kalame fo i, ia ma le matanga luenga puna oa whanatura ma si o manga ia i le vaenga tonu lea e patino i le aoina o la pisi ia o le tātou lau le nei vaenga o le tai ao lea ua alala lo tu tamtau le sunga ia fia so i tamali i siosi ia a mai se foi o le sunga ia Venus papali mai le vaenga tonu lea ia o le Waste Management Pollution Control Division ia i lalo le matanga luenga puna oa whanatura male si manga. Whawhelo ia tui lau sunga fia so i tamali ia mai so le sunga Venus le nei tai au malo lava soi fo manuia. Malo soi fo e. Lau sunga don whatalo whātu le nei tai au ia ele ngata fo lau sunga ma le malu le ofisa. Ia ai o te fia whatalo whapitoa fo i le malu le atunu. Ia lo whapeo na mai mua mai iso o se tafa lava ele ngata i Samoa nei. Ia au atunu i mamau fo i ele ngata i lungo o upenga te whailangi, ia ai maise le tātou TV, ia ai whapea fo i ala leo o mwhai o na awina atuai ia le tātou porkalame i le nei tai au, tālofa lava. Ia, malo lava le whaamalo si mai le tātou porkalame. Le lau ama tātou ia fofola maia le porkalame pe ona ile au ngol tātou wa whaatala noanga i le nei tai au. Ia porkalame lea mo le whaamoe la matanga luenga, ia po le taupito la au o le aoina mai o la pisi, ia mo le sila fia le tātua tunu, whaamal mo le fia? Ia, whaftai lawa tōn, o le porkalame ua mafuai o na whaia ia le whaatalta noanga i nei tae au e whaapitoa lea mo le aoina mai o a tātou ota i a whaatekonolosi, ia ilona whaaperetania o le e-waste lona winga o tauta i e halu i le tisi, electronics and electrical waste. So o lea la ua whaia whaapitoa ia le tātou porkalame lea ia ele matanga luenga. Ia e hauina mai ai o tauta ona o tauta nei, ele mawhai ona hauina mai a tātou o tauta maasani. Lea e hauina mai a tātou ainga e peona maasani ai ia i vai aso taitasi. So o le porkalame la le nei o fuafuaina e amata lea mai le aso sifulu ma le wha o Aperila. Ia se ia whaangata i le aso sifulu ma le 5 o me ia i le tausanga nei lua afe lua sifulu ma le 5. Se o talanola i titi ai i le tāua o to inga o taota nei ia maona fianga. Ia male mafuaanga ua lai ona whai whapitoa ia le porkalame le nei ia ele matanga luenga. Ia o taota nei, ia pe ona sila fia, ia ua whaatuputupula ia fo i lea ia
ia o taota nei i te tono si o tatou atunuu ia mo le silafia foʻi ia o le tulaga le ua ia ia le olaga foʻi le o tatou ua laʻalaʻa i luma ia le a tinaʻe foʻi o aiga ia pei ua faigofia ona faatino a tatou feʻau ia magaluega foʻi e faaogā ai ia masini faatekonolosi pei o telefoni matulaga faapena i fesootaʻiga ia e maise foʻi lau masini e pei o masini fai mea ai o ulo tunu a laisa ua faigofie ai na faatino a tatou galuega o lea la ua vaai ua tele ia oloa ia ua auina mai totonu ma faaogāina e tagata o le mafuaaga foʻi la lenā ua tele ai o taota faatupu faaputuputu ia i totonu o se o tatou atunuu so o le auga la ma le faamoemoe ua afua ai ona faatino le pokalame ia e iai ona mafuaaga muamua ia ona o le vaavaai lea ina ia puipuia lelei lo tatou siʻosiʻomaga e lē gata o le siʻosiʻomaga ia i tuamaota ma tualaua o tatou aiga ia ae maise o le soifua malōlōina ina ia faaitiiti ai le vaega lea o le so ona lafoaʻi faasoli tulafonu auā otaota nei e mafai a ona togi tuafale ia ma avea foʻi ma vaega foʻi lea e fofoa ai namu ia ma faatuputupulaʻia ai nisi faamaʻi o le isi vaega tāua foʻi o le faamoemoe ma le autū o le polokalame ina ia taumafai e faalau tele ia tatou faalau iloa ina ia ua afaatino le pokalame ia o le auala foʻi le e pasi atu ai le feʻau ina ia silafia ma galulue mai ai ia aiga taʻitasi ia o le isi vaega o le galulue lea ina ia tuuitiiti ai a tatou otaota foʻi lea ia vatu itu o le nofoaga le lafoaʻi o tatou otaota po o tafaigata landfill po a tatou landfills ia ona la otaota ia e lē mafai ona pala ia e iai foʻi ia vai laau foʻi ia o ona o loo iai totonu so o lea la ua taumafai e ao ina ese faapitoa mai o taota ia ina ia auaina i tuuina atu ma lafoaʻia ia ona ua itiiti foʻi ia le space o le tatou landfill ia ae maise ai ia o le faatumauina lea atili o le tatou faiga paaga ma nuu ia ma lalafaga ia a faapea foʻi nai o tatou aiga ia o loo alala itua e faigatā ona oo atu iai ia le auaunaga so o le polokalame la ia o le fuafuaga le ua iai ia o lea o le a faamuamua ia le motu o upolu ia ona sau lea o se taimi mulimuli mai ia ona meʻi atu foʻi la ia lea na ia isi a tatou motu e pei o savaiʻi ia manono ma apolima ia ina ia faasopolia atoa ia le tatou polokalame ia manai aiga uma ia i le fuafuaga o le polokalame ona o mai lea o le faamatalaina o le polokalame i tuaiga o taota ia lea ua taʻua o le e-waste electrical and electronic waste o le telefoni o le laptop o le TV lea o loo alu atu e le tatou polokalame ia o cameras foʻi ia o loo tuu mai o nisi o faataʻitaʻiga o tatou electronic waste ia o mics o waia ia o cables so o taota uma la ia lea e aoina mai i le polokalame ia moli e lē afia la moli ona e vavaai foʻi lea i le saoga lemu ona e mataʻetaʻe ia ai o i tuaiga otaota ia ninii lē faigofia ona tuʻi totonu o beans ia o tatou otaota ia luleuila o tatou oloa ia luleuila ua uma no naogā e pei o masini ia fai sandwichi sandwich makers o toasters o microwaves ia o ulo tunu a laisa ia ma isi vaega na ia lea e mafai ona aoina mai le tatou polokalame e iai ia pusaʻaisa ia ona la pusaʻaisa ia it's an electrical waste whiteware pa o lona faafitauli e telē so o taota la ia lea lavea i lalo o le faatulagana lea iai tatou otaota e taʻu otaota mafa bulky waste ia e ai la le polokalame ma tagaluega lea taʻitolu masina ma faatino e aoina mai ai a tatou bulky waste ia o inā la e faatali e au mai ai la ia lau pusaʻaisa ia o le masini talavalava ia faapea aircons ia o gā umu foi ia la pupuʻa ia ma isi la otaota ia la pupuʻa ia i le mafai ona aoina mai le tatou polokalame lea ona la o le polokalame ia o lea ua matou filifilia ia au talavou i tua i nuu ia ma lalafaga
ia e fai ma collection stations tu sono fuanga la ia le o fili whaapitoa lava e a ngā i ai ia a inga e ave i ai ia ota pe a fai o la iai ni a lato ota ia lea la watu ina atu i lunga le tato screen ia lea la ulau ina atu o le kako station mua o le e whakasa lea i whale asi au talavou lea e whakasa i whale asiu o le e whakasa i manono uta ma sa lua uta ia o le e whakasa me oi o le e kalesia me tutisia sa taua ia o le e kalesia e whakasa i Malae Malu o le e kalesia katoliko i Satitua o le e whakasa i ta elefanga o le e whakasa le i Eva o le e kalesia sofitu i Vailele o le e whakasa i Whaatoia ia whaatasi eila ia matato no fuanga ia e pe o le no fuanga lea a le swoma o le swoma ia o le whalapatonga lea o lo iai ia company ia lea e la tau te aoina mai o loa e mwhai ona toi recycle o le association lea le Samoa Recycling and Waste Management Association ia o la tau la e pe si ta whaingata vaenga lea iai le tatou landfill ia whaatasi ai ma le star o le star ia o le isi whalapatonga foi lea o vaenga foi ka recycling o Samoa and Tokelau Association of Recyclers o le latou ofisa la po le fale lea e au ina ia tatou ota ia e i vaiteli i no fuanga lea le sa ele sleep well ia whaatasi ai la ia ma le tatou fale o loa le supermarket lea a minus i lunga i Vauala o no fuanga la ia lea ua umona matou filifilia o lea le atu ina atu ai ia bins ia e tanga ia nei tatou map le whaafanua whaiona tu ana i lunga ia e sila la ia a inga uma lava o loo alala e lata ia tatou no fuanga ia le ua whaailoa atu i lunga i le pine lanu moana so le pine lanu moana la o inala le la atu whaapitoa ia tatou beans ia e au ina mai ai ota ia pe ona whamatala ina atu ia whatita inga la a whaapea o oele te nofo lata i sātawa ia lono winga la e te anga e ave au ota ia i o i le e kalesia me tisile i sātawa e su e ala e oe po o fea e te lata iai a whai o lea e te lata atu mwhai ngō fielo wa ngai i Malae Malu ia lono winga la e te anga ia i Malae Malu ia ona whaapena lava la ia le se ia so o ia le motu o upolu ia e anga iai ia le auina o tatou ota e uma ona whamatala atu le sunga le tamaitai officer ia Venus ia le tatou schedule ia ona e iai ia sa ili ilinga ia anga ia tuai le officer ia e fuaina ma whaitau ia ma whaamaumau uma tatou ota ia ma ua whaaputu ia ma le aso fo ia auina mai iai ai o le filifili ina o tatou au talavou ona e tatau ona monitoa lelei o le latou matawhai oi la lea o le vaaia lelei o le taimi fo ile a ngai atu ai inga e watu ia ota ia ma whaasino iai ia beans e tatau ona tu ai o le winga o la whau e sau noa fia o le winga e tatau lava ona iai ia talavou nei lea o lea lava e tuina tai lapis ia ua mai a foi la on faatala noa ma sunga i faafeagaiga ia ma sui o au talavou e tatau lava ona iai seisi o latou i le taimi lea agai atu aiga ona la o tatou beans e tolu i tu aiga beans o le skip bean ona uiga o le bean lea lapoa kalone lapoa ia e mawhai ona tuu iai ia ota ia e whiololo lone lapoa e pei o microwaves ia ma TV screens ia e whiololo ia o le bean lea e 2 lita ia lona tele ia e tuu iai ota fo ia e whiololo ani ia ma le bean la ititi se lau 2 lita ia e tuu iai to inga ota e pei o telefoni ia o mouse foi i sumu le whaongai i laptop e olo ia maisi uma ota nini ia e whaawasenga la whaapena ia lelei ia awangi i so onga kau ai foi le ia waweina tumu ia tatou beans ia maua pea le awa noa monai ainga uma ia anga ia tu e tu ina atu ia latou ota
Ia ole whātinonga la na ole tātou porkalame le ole au ina mai o tātou ota ia whātekonolosi ota ia electronics ia ma electrical waste le ole a ngā lulu e ai le matanga luenga. E a matala le vai asofou. O le taimi nei o le ua ngā lulu e ia le ofisa ma le au whainga luenga mo le tufa ina atua tātou ka lone ia po o pins. Ia i vaenga ia le ua oma o ngā identify i lunga o le tātou map ia ma le tātou moto o polu. Ia a mataloa i le vai asofou i le asonga fua. Ia ona a mataloa la ia le ona a ngai. Ia e tuuina o tōta i tonu o tātou kālone. Malo sau noa a lau sunga fia ia i le vaenga atoa. Ia o ona e tāua le malama ma le sila fia le tātou tunu. Ia i le vaenga lea wai o lea fo ilala a whetau i le a matal porkalame. Ma le tu ua wa unga. Ia o tātou whanau e ula mawale. Ne i le loa i le tamaititi o le kālone lea watu i mo vaenga ia. Ia alua tuanga ia ta alau le lapisi o le lau ulu o le lau talie tongi e tutonu whapea la tau o la tau lapisi. Ia a o lea ua mautinoa e ia ila vasui o au talavou ia le patino tonu. Ia i le whaatali mai o le anga ia to le tātou tunu. Ia fio anga malalafanga manofoanga lea ua mai o na fofola atu e le sunga ia fia. Ia i le tātou wha moe. O le lai fuafue a matalawai sa fau, whaai wina i le masina fau a fia. Ia, o le lava a matala sa sful whaai wina la sa sful lima o me. Lono winga e tauno o tu la sful lima o me, wale to iai ia se ota foi lea. A lea ua mai a ona kilia mai, ona au ina mai ota mai a tātou stations. Ia, toi wha pula vaenga lea na e tāu, o tātou pins. Mafuanga ngā walai ona whiriwhiri au talavonga e kalesia. So e malu pui ala i tutono compounds po lo toa e kalesia ia. Ia, so ele ono mawhaila onga so ona access fo ele le ia se tasi. Ia a wale ala manitoa le leia ele au talavonga. Ia mawhaasino fo ia le awala e hanto ai ala to ota. Ia matu ina i tutono a tātou kālone. Malo whaaftai sau no, o le vaenga lea a whai e umalawai a so fau ia a ua tumu uma pins nei ia o le pin la ititi wha solo mai le pin feo lolo o le pin tele ia e mawhai ona to e kiliva atu ni si pin fau ia tūlanga pe a whai ua tele lava wa lea o le a ngai uma mai nei ia a inga o le a fio anga ma le a fio anga i vaenga le a fia whamol mole. Ia, malo whaftai, lea la tala noa ia le tamaitai ofisa ia Venus, ia ona i linga luenga whaatino po le audit, i sa i linga ale ofisa, i vai aso taitasi. So ele taula ona overflow ia tātou beans ia i ota. Ia ale la whaaso atu tātou sketchu, ia nga ia tuaitua le ofisa. Ai mai se fo i leo kon karate le la tātou wau ina mai ia tātou ota. Ia, sa no ia la sunga Venus. Ia malo whaftai. O le tatou audit, ia po tatou saili i linga, ia o le whaatino lea le tatou matanga luenga. O le a matalia i le asolua sifulma le lua o Aperila, le tausanga nei, ia ma asotofi. So o asolua lava ma asotofi lava o vai aso nei e wha. Ia o le a whaatino ina i le matanga luenga, ia le saili i linga, ia po le waste audit lea mai tatou drop-off locations nei, e se fulma tolu. Ua vai ina i vaenga e lua, awa o le motu atoa upolu lea e whaonga aina. Ina ia mawhai ona audit whaalelei i le taimi i le aso le na e tasi. So e whaalua ona audit i le vai aso. I le community e tasi. E le whapea e whaalua na audit le community e tasi i le vai aso e tasi. So o tato wawailua ina i lola tato communities ia i le vai aso e tasi e audit ai. O aso lulu ma sofa raile. O aso la nei e koleti ina mai ai. Pe au mai ai e le tato konkarate leo umona wha konkarate ina. Ia le a kilia ina mai o tato e-waste. Mai tato communities ia e se fulu matolu. O aso lulu la ma sofa raile. So o communities ia e
whaia sa ilinga ia solua. O communities ia e koleti na mai lea solulu. A o communities ia whaia le audits pole sa ilinga i lea sotofi. Ia e koleti na mai la lato i lea sofaraile. Ia i vai aso uma ia e wha, so there's a reassurance. E le umi ona nofo le la pisi tato lotoa. Ia ona o le popolenga fo i le si o manga, ia ma le health o tato e kalesia le nofo e tato tota nei. Malo sa noa e le tūlanga lea. Ia lea fo ua manino lea vaenga. E le whaafonga mai le tato tunu. E le aila se vaenga tele popole ai. Ia ona o lea ua mai ona whaata oto fo i aso. Ia mataimi lea o le anga ia tuai sui ala ufai ngā luenga. Ia mai selvaenga tonu e pei ona ngā luele sunga ia fia ma Venus. Ia mo le audit ia ma le au ina mai. Ia ai whaava noa ia tātou beans. Ia mo le sifo iwa yaso. A wā le pei mai tau le saunoanga sunga Venus e whaava yaso. Ia lea o le afuafua o aso lua uma ma aso tofi uma. Ia a matalwai e so fau. Wha mai ai le aso sulima me. Ia i le tulanga lea. O ani, o a tātou a so ta inga. Ia e mawhai ona wala au mai ele tātou tunu o manisi au wala fo ila ia wha alawi loa. Ia e mawhai ona so ta ima iai. Ia wai o le si fo i vaenga. Ia o lawa mata i tū mai le mutele salawhai. Le wa umana saunoa ia le sunga ia fia e whailo. E iai le taimi, savai i. Ia awa le pole, e iai le taimi e o atuai le au nanga le al tātou mata ngā luenga. Ia i le tātou mutele salawhai. Ia ke ua sawa se sila wa ausu ma se kanga la pisi. Tu lou fa fonga mai. Ia ona te tau ona mai o iyo. Ia le tūlanga lea. Ia ai mawhai ana saunoa al vaenga lea wha mole fia. Ia whaafitai lava don. Ia o le tāu o le Neipol Kalame. Ia whao ngā tau ia le avanoa. O lea ua maua ia le avanoa fo le ia ngā ia tuaitua ia le Porkalame. Whaafai ngōwhie. Ia mona ia tātou ainga fo i o loo ino i tua. Ia mamau mai fo i lea mo le tātou landfill. Ia o le avanoa le leila lea e mawhai ei o nā ngā ia whao ngā ia a tātou stations ia po o no fuanga ia le wafifili e tuina atua ia tātou lapisi ia maota. E le Facebook page ale mtanga luenga e mwhaiona so tai mai ai pe ai se whaafsili ia po se vaenga i fia malama ai o le Ministry of Natural Resources and Environment. Ia o le numero le telefone o le matou ofisa o matou la leo o peisi ngā utai tafa ingata. I le vaenga tonu lea e iai tātou landfill o le telefoni o le lua balutasi. E mawhai foi ia ona vili mai le ono fitu lua se lau. Ia o le numera na ale matou ofisa autu o le mtanga luenga leo lo i le tate. Ia mawhao o iai pe a whapene i te ua wala awatu o whao ngā mai le laina. Ia po o iai foi ia se whaafita au le laina telefoni tafa ingata. Ia ona wala au leo le ono fitu lua se lau. Ia ma whaau o aina, ia se whaafisili, ia pola fo i se vaenga. Ia ona whailoa atu lea ele matou ofisa. Ia matou, ia vaenga ia. E le tu ua ai pe a whaapea. E iai se isi sawa i o loo fia au mai ia ni ana o taota. I le taimi le rana i le Porkalame. Pe a whaapea o lai whaingo fia ona o latou au mai. Wa alai e la kako station na e lata atu i o i mulfanua. So e le tu ua e ala le avanua na pe a whaapea lai mawhai ona o latou au mai a whaapea e le ai. Ia ona saila ia tawai e umalon whaatino e le tatou Porkalame. O le tā ua foi lea e wawa ai ei po a foi ni le sona. Ia o a foi ia ni lu i tau. Ia mania o onga foi ia mai le tatou Porkalame lea. Ia e whaalelei ai ia le ngā luenga ia mo isia tatou motu ia e pe o Sawai. Ai o se avanoa le lei lava lea ia mo le tuuina mai o tatou o taota. Ia o taota ia o loo la foa i foi lea whaasoli tū la fono. Ia wa e iai taime e iai o taota e mwhaiona la tua tongi susunu. Ia o taota la ia. Ia e whateta inga o tatou TV screen. Ia e iai vai la aula na whai ei tutonu. E wei to inga wai ese maisi vaenga laili tō tonga o masini nei.
ia a ola ina susunu ia e mau ai le kasa o onga lea e a fie tātou e o foi pēa expose i le timu tu i fafo whaatimu whaala ia e o iloa lai tātou ia kasa i e release ia e ona mau ai tātou i whaamai ai o pensila mai tua o lau sungolo tua tu e tātou penanga e le whaatanga ina ai ona susunu ia e o ai so se tu ai ngā o taota so se tu ai ngā o taota lava e o taimi ai susunu ina ai e o taimi voina o maua mai e le kasa o le asu le e maa nava ina ia a tonu le lopo o le simafuanga le wala ina tele ia whaamai tutupu ia ai me se fo i whaamai o le kānesa ia mai isi vaenga wai e le whapete mana vaina lo le kasa ona e mai lo le taimi na it will take time vanga le e whaatuputupu ia ona muli lo la ia lea ia a mataona ia e mai a unga ia ai maybe e mafua mai ia ona ota ia e le otu uleleia ia matulanga whaapena ai e ava noa lava le ofisa avala au mai ia matala noa ia mawha malama atu foi ia vaenga uma e fia malama i le whaatinonga o le tatou Polokalame malo sau noa lausunga fia le tūlanga lea e tai a inga i le tūlanga lea whapea wa ule whaisina mamao ma lea whioanga malai malu ia a lau te mana o whapea ia ua tele la pisia le wo mana o te saua uia mo moli mai i ta whaingata ma whaailoa fo i le tau ofisa ia lau sunga fia le wo saua uia i la uloli e whaakea ma lapis e ma whaiana whaatino le tūlanga na i le whaitalia ma le iau e ngal tangata lava ia o le aunga re na whainga o le vaenga na le tau mwhai e ngā lulu e whaatasi tātou o le tātou ngā lulu e ngā whai whaatasi na e le tu uai a whai lava ua whaingata ona e alu i se stations a lai te lata atu i ta whaingata ia mantua la ta whaingata la i le swama le ia i le vaenga na e mawhaila ona momoli atu ai ina ia lau ota ia pe a whapea ua whaisi mamau o i se stations ia e le tu uai a wale benefiti la na oi ia o leo wha maina ma ave ese ina mai ia leo taota lea mai o tua lao ia me se foi o lo ainga ia e wha ititi ai ia le tūlanga foi o le wha tuputele ina o la pisi tono o tatou ainga wha mole fia to e tasi lava lau vesili wha fea pea e iai lava le ainga e le fina ngalo e ave ese mai ia latou la pisi nei e pei ona tō lau atu le taimi o sola wa lea o le tuina atu wha lau i loa ale tātou matanga luenga ia lai whapea marikoing e oi whalalo inga le e au ngā vo i sisi mea pe ave kua wai ai mai se lava fio anga i tua te telefanua perko inga e li se lua tu lou whaafonga mai ia ngā kau ai umale iai e whawhewhea tu langa lea whaamole fia ia whaaftai lava ton ia e sao le ia lo finangalo ia a whapea e le mana nao ia le a inga e tuina mai ia lata ota ia e le mawhai ona o atu mtanga luenga e fosi pa o le wa umana whamatala atu ia le mafua anga e a lai ona ngā lulu e ave ese mai o ota ia o a fianga o le si o manga o a fianga le soifua malolo ina e le ngata o tangata matutua o tangata uma e me se foi na ia tātou whanau iti ia le o tuptupua e le a whaina pe a whaapea o ni vaenga foi o lai mawhai ona toi repair matoe whaonga a whaapela o laptop lea o lawa yes whaafita auli wo le anga lo na screen a lai e sila fia le ainga e mawhai ona ave e repair e toi whai ia lai fo e iei se iei le anga vaa le toi whai ai e le a whaina o i ngā lewa whaamalia ina ai a tatou ar fo e tolu o le reduce, reuse, recycle o lala wa meet i ngā le reuse la wa ave repair ma toi whaonga ai a whaapea o lawa ta atitia waleanga wale toi aonga ia o le avanua la le au mai ia ave ese mai tumu ai fua ia o tātou whare ia matele ai le pefu ia ma le apunga leve ia matele le namu tu fua ai ini seti ia ma vaenga whapena
Mo le silafia o le tulafono ai ele o lo whaamarasia foi le aua le tanu ina ia o taota. Awa a tanu la o taota ia e a fia ai le pala. E a fia ai foi vaenga uma o le suava i maua wa o le you know e kako underground water foi le suava ai le lalo le manava o le ele. Ia ona a fianga umanga awa le langa le elia tanu fuai ele o siolinga ele o kava ina ia le pala i se kapoleni po ni pepa fo ia whapitoa e le pala. Ina ia awaila nge i liki atu ia kasa o onga mabaenga uma ia i tonu o taota. So o le whaamalosi ia le matanga luenga ia male tatalu. Ia au mai. Au mai a tata o taota. E le o iei se tutongi foi le te sawe tutongi ia le au mai pawal mea ia ngari tuuina mai ia o atu la ia le o le matanga luenga. Ia male au nanga fo i leo o uma ona filfilia. Ia mole au ina mai ia ma au mai faatino ai la foa i le i se au wala sefe ile si o manga ma saunga le mule le ia mo tatou malo faafetai saunoa ia taulava nei te ua isi se vaenga e pa ua atu ia te ua e fia faailo manua maua le tatou avanoa o le i faamai a tatou polokalame fia Venus isi se vaenga te fia saunoa iai ia faafetai lava to ia o te loa vaenga uma ia le ua faailo o le tatou polokalame ai a fai lava e se vaenga e le fia ele o mala malama mamanino ai ia le faafofonga mai ia le atunu ia le umon faailo atu lua valutasi ia poleono fitu lua se lau tatou Facebook page ale mtanga luenga ia e te vala au mai ai a fai fo e te fia asi atu i le ofisa ia e mwhaiona e anga i atu i ta whaingata tatou taratala noa ia mwhaailo mai ia vaenga ia ona mātou fisosoani atu ai lea ai e mamoli atu le whaaftai te le lava le mtanga luenga ia whaaftai lava fo i le sao ia ona i o tatou ainga ia o whaala potopotonga o nuu ma e ka lesia ma so se tasi lava ia i le tatou ngā luenga o lo ngā lulu e awale mata i tuina le lei ia o ngā luenga tauota i tutono le atunu e tele whaafitauli ia o whaafitauli e mawhai lava ona fo ia pe a tātou ngā lulu e so tau au ia ma tātou whesotai whaeloa mai ia ma mātou fisosoani atu foi ia e se mawhai e ngata ai ia ma le malosi foi e peona ia le au nanga i le matanga luenga ia e tautua isi o tātou atunu ia e tusa ai ma le nei foi polokalame ia e maise o ngā luenga uma lava tau o taota ia o lo o ngā lulu e ai tutono le matanga luenga malo whaafetai saunoa e lau sunga fia ia o le nā ua mai moa ma whaafonga manino mai la tātou atunu ia i le aunga ma le whaamoemoe o le tātou polokalame ia e pei ona tau mawhai ia sui nei mai le tātou matanga luenga puna oa whaanatura ma le sisi o mangai fofola atu ia ma whaamala malama ona vaenga uma ia moli le ngang whaafetai tele pei ona a whaasoa ia le sunga ia fia so i tamali isi osi mai se vo le sunga ia Venus papali ia o suia ma le tātou matanga luenga le puna oa whanatura ma le sisi o manga i lalo tonu o le vaenga lea o le Waste Management and Pollution Control Division ia lea lo o ngā lulu ai mata le vai e sa fau pato a wha mai al wha moe lea i upolu lava ia i lea sa sulima o le masina o me ia le masina fau ai moli le nganga wha tai tele lava ia e tusa o le tātou polokalame e le nei tai au ia ma seisi ui wapoponga le vai e sa fau ai manuia tele le wha awawina o tiu te mawhaiva fia ngai mas tātou tunu e le nei asa frai le manuia le weekend lau sunga fia mai se sunga Venus mai se wha awhanga mai le tunu tau wha seifua Oe